Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire un mot? Azoul. Azoul Fellam, voilà. Azoul Fellam. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors, je suis venue voir cette association qui, comme on dit chez nous, qui a crevé l'œuf, qui est née cet été, pour voir si elle grandit tout doucement, voir un peu ses activités, son programme pour l'année, puis pour rencontrer les gens qui la font. Très bien. Bon bah merci. دوجا زمرضي ديني نظام سلاية سين. Alors ندير Azoul Fellam فتا Azoul Fellam هناك كلمة فلام. Alors qui اسمه دوجا. Alors تقبيلي في شويتكان. Alors ديني رسلوميف. Donc moi je suis Douja. Je suis la secrétaire de l'association à part et en même temps je suis active dans je participe aux activités de l'Institut Berbère. Aujourd'hui c'est la journée des portes ouvertes, donc il y a eu du monde, des personnes intéressées, berbères ou non berbères, qui s'intéressent à la culture, à la civilisation et culture berbère. Ils sont venus prendre des renseignements sur nos activités, ce que nous faisons ici au sein de l'Institut, donc des activités variées comme vous avez pu le voir lors de ce reportage, des cours de l'aide aux devoirs, des cours en langue, en civilisation berbère, en linguistique aussi. Donc, on anime aussi des conférences. Nous avons des ateliers variés de contes, des ateliers de chant, donc une petite chorale qui va se mettre en place avec des enfants de tout âge. Éventuellement un petit ballet. Nous avons vu avec une artiste qui s'appelle aussi Salima Ekhlef pour cela. Alors pour les cours, nous avons aussi des cours d'anglais, des cours de maths, voilà, on aide les élèves à tous les niveaux, donc du primaire au lycée, pour améliorer leur niveau dans toutes les matières et surtout les aider à faire leurs devoirs les samedis après-midi. إيواش تروح هذا السجار ذا جز مرة ديني يونا هتجيس سوي سعيد السما سجير. كاين يسلم لك يا نستوفي كابيل مارسيل في فرحات أساطس نقلا واش تاقي اللي تموت في فرنسا ولا واحد باش تنظر 10 خدمة فيها تصلح حوايج رقم تاقي شي العالم مليح مليح الصغمرات الكونفيرونس اي تو سي تري انتريسون دونك الفرحة ساقاطاس في محاربين تقوراني فتحن باش كان أنا زغت تنادي لكن هذا فين ميرت نسلم ماسي تهضروا بدري ديك الفرحة الأصل فرحة باش نكون في حسين السنة بدر من الناس اللي يضيعوا كذا هذه الغرور يديروا لنا ثاني ميرث Azoul Fellam في كيست Azoul Fellam سفاحي القراني من دارزار وخماجي سفاحي القراني من أوسير درداقي وكنا الزرار القديشة تهجين وخماجي كيميني تاني الماث ذاكي ذي مارسيل؟ نو اللي خدمة غريغ في تمازيغ تزلايت تمازيغ ديجا دي ثمور وزري غير ثمر تصنض إما غناسن ويدي قدشن غافي يدليس دي ثمورث أكو ذا يندوالا ذا ساقين وين ديكوفري ذا ساقي ذاكي اسكو يلا مجرد اسكو مخلى في حي اسكو يوري مضربي ذي حاجة ذا جديد وريش فراك وين تمورث ناغ كيف كيف من دي ثمورث كالبيان من قديشة ولا ذاكي خدمنا مثمورث ولا ذاكي خدمنا فين ميرثيب زولا ما سيسيليا مشتي لي ما سيسيليا زمر ضغط ديني دا واش تروح هذا ساكي ذاكي غير الانستيتو أسلم ضد تمازيغ ذاكي شميني تسين يغرى أنت مازيغ دي ثمورث تولي بلي كاتو ثلاثة كين إلا قد نسلم يوراش
إيه غافودي جرزن تنمير مع سيسيليا الزولة مصطفى أمشتي لي مصطفى إلى هالقديشاكي تنمير تيميت سكاد كتشيني سكوذي دهجان القديشاكي نداكي شو زمر داغ دينيا اسكو صفرح تقولنيت ديجا اسكو بينيان باسكو تاسيك انا كي قال غاشي فيو ساكين شبيها بين غانوك سكين فوليونا ديالنا ينوز وخامجي من كنا on met à disposition une structure de rachissage de المسلمين داوين المسلمين داوين تنمير مصطفى نسرم لا ثابت في غار ثافات الزول سلم الزول إلى هالقدي شنو سلم إلى هالقدي شاقي لاندي لانستيتو الله مزرعة مثنا جماعة لاندية زمرضي الدنيا ضي وشو تلي غاساقي ذاكي وشو لا مساقي ذاكي وشو دهكا ما كاكيا شو دنا كاع بغا كان نسقط شوية تمثيلين هنا وكذلك بغا ناس تسقفهم لأن تقبيلي تمشي المدينة والسلام كان لفرنسا إلى قسم كمكان ما لازم نربط نسقط تقبيلي ديال الانستيتيو ولا كنت مزيان لأن الدبلوم باش نسلك لا سيرتيفيكاسيون نربح كلش خاطر كان زعما دوني الانستيتيو بربير وبغا نصفر مزيان إيوا شو سارة أمكن في قبيليت ناخذ مزيغ ذاكي دي فرنسا خاطر أكدود النار مزيغن دي فرنسا وسنا لورغانيزاسيون يسلاقن ماشي مشابهين دي فرنسا باش تليغ لقد تليغ une force politique voilà. Moi c'est Jonathan Harris, je suis de l'Angleterre, je suis un étudiant en doctorat de géographie. D'accord. Et il paraît que vous travaillez sur le monde berbère, c'est-à-dire que vous faites une thèse sur le monde berbère. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre problématique, de vos recherches? Oui, certainement. Donc, je travaille sur la diaspora berbère en France, le mouvement associatif notamment. Et mon problématique, c'est comment se positionner en tant qu'autochtone de Tamasra et tout en étant dans la diaspora. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à travailler dans cette direction? Pourquoi ce sujet exactement? Oui, donc je ne connaissais pas du tout le monde amazigh. Quand j'ai grandi à Londres, c'est pas très connu ce coin du monde chez nous. Mais je voulais voyager, je voulais aussi pratiquer mon français. Et j'ai vu qu'il y avait ce grand pays immense, juste à côté de l'Europe, dont personne ne connaissait rien. Qui s'appelait l'Algérie, donc j'y suis allé et j'étais pied à l'aéroport par une famille très très accueillante et gentille qui m'ont pris pendant 2-3 semaines et c'était une famille kabyle. Ils m'ont enseigné qu'ils n'étaient pas les Arabes, ils étaient berbères, ça c'était vraiment important pour eux. Donc j'ai vu après en Tunisie à peu près la même chose, au Maroc, j'ai vu les chaînes télé en Tunisie, etc. Et en France, j'ai rencontré beaucoup de Nord-Africains qui me disaient en fait, moi je suis berbère, je suis kabyle, et que c'était quelque chose d'important pour eux. Donc je me suis demandé, tiens, pourquoi pas faire un travail un peu plus long sur cela, pour mieux connaître ce beau peuple. D'accord. Vous pouvez me rappeler votre problématique exactement? C'est-à-dire comment vous l'avez formulée, la problématique? Bon, ça c'est formulé. You can say it in English. I can say it in English. Bon, je sais même pas comment dire problématique en anglais. Thesis. Ah, Thesis. you're not. This is thèse. My thesis is about the
Berber diaspora in France and how, as a popular movement, its leaders hold intention being indigenous to North Africa, to the land they call Damascus, and being in a diaspora, being far away from that place. So the politics of being a diaspora and being indigenous at the same time. Et du coup, les résultats de la recherche alors Les résultats de la recherche. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Alors, c'est très difficile à résumer, comme ça. J'imagine. J'ai pas encore fini. Oui. Mais que, en français, loin d'être incompatible, l'autochtonie et la diaspora, en fait, ça marche très bien ensemble, mais que les discours et les pratiques des associations berbères et des politiques berbères doivent se positionner différemment en France qu'en Afrique du Nord. Et du coup, il y a des effets secondaires sur la citoyenneté, les discours de la citoyenneté, sur la politique des associations, sur les façons de gérer ce mouvement associatif et politique. Et voilà. Donc, imagine, كما دي تمور كما داكيا سون با دي زاكتور بوليتيك كاس قاري من داكيا دونك طون كون لا يرى سمنا بلي لا دي زاكتور بوليتيك بربر يمازيغن ونجبر نتسكي محسوب هذيك داكيا تهضر على بوليتيك ونتسكايا محسوب ثورة بغدا دار الدنيا ذاك انت سرثيث تواشود غير يدلس محسوب يواكيني غادي ندير ام يذوذ النظام نحوج تسرثيث لا شو تسرثيث لا شو اولا كذا غنرا النيولوجيزم كاين تمازيغ ذا تسرثيث لا بوليتيك كيد الناس شو كان نكونو تدني غير ستروميتي مي تقبايلي في الليغ كاينين اختي تستقبالي ما دير اي ترى ستانا تخديبا لا بوليتيك تقبايلي ايه تقبايلي ماشي تقبايلي محسن لا تسرثيث النيولوجيزم كاين تمازيغ دنيا القبيله نقرا لا بوليتيك محسوب ثورة جدا نكون استني لا بوليتيك وتفهمها لو كنت استني دام تسرثيث زمرت ما لهم تسكي ضرا ديال لا بوليتيك وزمرات تسكي بين النظام خاطر لا بوليتيك هذاك جاوين كومون دير امكانيش لا بوليتيك جاوين أجدي الدين تيبورا على ذاك هذا التسرثيث راه غيلين تيبورا يواكني أتيدير هذه يدير ويدلي سنة غتيدير في مسلاكنا هذا سانوتي ماشي كان يدير السكان ذم كان اما يدرس اما غادي الخدمه اما لي زانستيتيسيون هاكي وكلانت لكلش امكاننا ما نبغى كيدناوي نلقى النيليا لي زاكتور بوليتيك المزيغن القبايل تيشاوي كنت تبغي نلقى حسبن بلي لي مزيغن على الساعه حسبنا يمسلمن عربن نوزا على ذا شو